današnji praznik nam predočava da Novi Zavet nije suprotan Starom Zavetu, nego da je već njegovi prirodni produžetak. Čuli ste kako nam evanđelist Matej na jedan zaista duboki, rekao bi pesnički način, pokazuje da se u suštini pismo ispunjuje u ličnosti Hristove. Sva ova imena koja su nabrojena iz Starog Zaveta, dakle, svi ti ljudi nisu baš svi sveti ljudi, ali upravo iz njih je iznikao cvet blagouhanja. To nam pokazuje da ne spašavamo mi svet, nego spašava ga ekstatična, rekao bih, ljubav Hristova. I samo njegovom ljubavlju mi možemo istinski da ljubimo. Čekanje je verovatno prirodno stanje za svih ljudi. Jedinstveno mogli bi da kažemo da postoji razlika između toga da za nekih ljudi čekanje ima suštinu, jer pretpostavljam da ne postoji čovek koji nije čekao u životu. Dakle, za nekih ljudi čekanje ima suštinu, za drugih pa nema. Čovečanstvo, vidimo iz današnjeg evanđelja, koje je čekalo, dočekalo je suštinski ovaploćenje Logosa Božjeg. I zato ga praznujemo ne kao neki odmor, ne kao neki uobičajeni praznik, nego mogli bi da kažemo kao ontološki preporod, kao promena načina života. Kako bi mogli da ilustrujemo taj preporod? Evo odgovora. Pomeđu svih tih imena koje smo čuli, čujemo i ime već ostarelog i pravednog Josifa. Kao i svi mi ponekad, kada se nađemo u životu u takvoj situaciji, i Josif se našao u jednim okolnostima koje nikada nije mogao ni da predvidi, ni da pretpostavi. Njegova zaručnica bila je u blagoslovenom stanju. I vidite sada, prema tadašnjem zakonu, on je trebao javno da je ostavi, a zatim da ona bude kamenovana. Ali za pravednog Josifa jednostavno to nije bilo rešenje. Eto, vidite, upravo u tom postupku njegovom se sastoji taj ontološki preporod, koji pokazuje da ljubav pobeđuje zakon, da je ljubav iznad prava. I kada se taj preporod desio u Josifu, on više ni život svoj nije žalio kako bi zaštitio presvetu Bogorodicu. Nažalost, danas susrećemo ljude koji nemaju tako duboki pristup kao što je imao Josif, već sude po spoljašnosti. Ali nas to ne treba da se dotiče. Svako od nas treba da se posveti i da brine o svom ontološkom preporodu. Da ne bi postali ljudi koji
su neki sterilni sistem, već ljudi ljubavi, koji sazrcavaju tajnu ovaploćenja Logosa Božjeg i ostvaruju priziv oboženja u crkvi, to jest u liturgiji, jer liturgija upravo i jeste radionica oboženja. Danas praznujemo i praznik Svetog Ignatija Bogonosca, slavu preosveštenog episkopa Vranskog gospodina Pahomija, praznik koji je slava i cele eparhije najsvetije Vranske, jer slava episkopa je slava i eparhije u kojoj on episkopstvuje. Jedna od glavnih crta teologije Svetog Ignatija Bogonosca jeste njegovo učenje o jedinstvu crkve. Prema Svetom Ignatiju crkva je jedno telo i upravo jedinstvo tog tela, to jest te crkve, je suštinska odlika bez koje crkva ne bi mogla da postoji kao crkva. Zato pravoslavna eklesiologija uči da jedinstvo i sabornost crkve nisu samo neki spoljašnji ukras ili nepotrebni ponekad dekor, već, kao što smo rekli, sama suština crkve. A crkva jeste zajednica ljudi koji su sabrani oko svog episkopa na svetu liturgiju, na kojoj se pričešćuju telom i krvlju Hristovi, kako bi obožili, rekli smo, svoje postojanje, kako bi ostvarili cilj života u crkvi, a to je da svaki od nas oboži svoje postojanje, svoju ličnost. Kao što kaže sveti Atanasije Veliki, Bog je postao čovek da bi čovek postao Bog po blagodati, ne po suštini. Blagodarimo preosveštenom episkopu Vranskom gospodinu Pahomiju što nas je sabrao danas na ovoj liturgiji da se pričestimo i da tako na delu potvrdimo učenje Svetog Ignatija Bogonosca o jedinstvu naše crkve. Kao što sami znate, praznik Svetog Ignatija Bogonosca jeste praznik pobede nad vremenom, jer njegovim životom on nas uči kakav odnos treba da imamo ka stvorenoj kategoriji vremena i da ga praznujemo, jer naš život u crkvi nije monoton, nismo melankolični ljudi, već sav naš život jeste jedna velika proslava. Sjećate se također svi sa kakvom radošću je sveti Ignatije Bogonosac išao ka Rimu kao ka kraju svog života. Današnji ljudi koji odaju svako ka svom Rimu, kao ka sopstvenoj smrti, plaše se veoma često vremena, jer vreme ih podsjeća na raspadljivost ljudskog života. Zaista desi se da se mi ljudi ponekad uplašimo gledajući kako prolazi vreme našeg života, jer upravo to vreme je ono koje nas vodi ka našoj smrti. Ali vidite, sve izvan crkve miriše na smrt. Tako je kada se stvari gledaju samo
sa aspekta stvorenog postojanja. Ali crkva je paradoks, kao što je i Hristos paradoks, jedan skandal, rekao bih, u svim epohama. Crkva praznuje vreme, ali istovremeno praznuje i dolazak jednog novog vremena, čiji predukus osjećamo upravo na svetu liturgiju. Tako hodajući kroz vreme, vreme za nas postaje razlog da budemo ljudi radosti, jer se mi ne zadržavamo samo na ovo vreme, nego hodamo ka susretu sa budućnošću, ka susretu sa Hristom. I ako hoćete, kraj istorije i kraj vremena jeste Hristos. Tako da oni ljudi koji na kraju ne gledaju neki haos, nego na samom kraju gledaju Hrista Gospoda, njima, odnosno nama u crkvi, onda se sve oko nas preobražava i mi postajemo ljudi puni smisla i radosti života. Liturgija je dakle, da to upamtimo, naše novo vreme. Zato hvala vam, preosvješteni Vladiko, što ste nas sabrali danas kada je vaša slava na liturgiji, da se zajedno pričestimo. Čestitam vam slavu, prenosim vam čestitke i molitvene želje za svako dobro i od blaženejšeg arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog Jovana. Neka vam slava bude na mnogaja i blagaja leta i da po vašim molitvama i molitvama svetog Ignatija Bogonosta, da se svi ovdje pokažemo građani novog vremena, građani 8. nevečernjeg dana nebesnog Jerusalima, deca Hristova u